Abana Rwakana kandi birone biravuna mushanjo by'ukwezi kwa kashatu 2025 sima yone yiwasiba ndatekaho umukono gwawe kandi niko tujati abakituzi farm company limited ine Claire hamwe na Victorious n'wenye no studio tuzakubantuganira ahabinje kwatene na kituzi farm company limited bakoresha kunyasa kituzi drink echo kunywa ikintu bakikora mbutuzi amajana hamwe na nobochi wanya kituzi eri kufuka it is the best mbweni waweza kuteka ho TV yawe jeshaha no Rwakana shesha tunetwika mpaka shahina na mbweni kanya chile Victorious atugambire binje bya kituzi na mnonga baheza kuteka ho TV yawe jeshaha abatakumanya kituzi nabagishanga nkahi kituzi nabagikora mureki kituzi ne twakirisa ki ibi byo nabaheza kuteka ho TV yawe nshabango bundo batushoborere to yanjure nabanye matugumizemo abakutureba TV West mukurike ya mirimo abaza gukora abataza gukora katushaye mukamandi cyone cyakuremeza gukorera izuba ubanze ubuse kukisingura amumurire amumwafera abandi maybe mazum celebrations wakatwamenti cyone cyakuzibira gukorera izuba baza kukira bamuje so kurika ya mirimo abakusibura kukamwe bari kusiba bari kushora mukama kandi katwamenti eshara zanyu zona zamwikaje tugire ubusinjo mu ihanga tugira kasente amanya aho batine kasente no horamwe nembera yakora ki yakara uko turagwe kashi tuzinkako turabase kwebisaho turabase kugira amagara marungi so katamenti mukabaza kuhurura ibisibo bitu abihureje then atuhereza kasente izina narukwago Victorious ninye sales supervisor wa Mbarara region mbwen erimu Mbarara henyinaha Mbarara etwi erimu isinjiro yona erimu Kamwenge ibanda then erimu Gwetabushenyi yona erimu Kisoro erimu Rukungiri na Kabale so emyanya njo yona ninjikora abakushiro bwinji mwena mwande bira amaduka ganyu kandi mwe bale kubantu kutwijo ko tukaramusyaho mwe tukabaye bubaka burungi bwa kituzi numwakira kituzi nkenyanyu mujigura kandi ni mwaba abachi abanywi mujinywa abakuba it's one thing omushobozi kugura kituzi yeye akashobora nka emotoka yona konko munywa kanga kujinywa aboko munywa yanga kujinywa chimanisa eje motoka neza guma mpaka konko munywimbo ndukwebaza mnonga aboko kuteka yo ejo kunywa our stock is to muhango kandi ni watch kwatayoza kwachi ochinywa so we bali mnonga obala aboko kituzi ni wajibisizo aboko no hajira onwecho kunywa chitu kandi nabwe obwira kukwikobo kuvotinga mutuvotinga kuko ntugamba kituzi utateka kituzi ga ezenyo mwazi kituzi mazeme myako muri katari kandi kituzi ine awards ina hati tuwenyingira awards ina People's Choice Awards functional drink chimanisa necho kunywa ekikukora ticho kujani just nacho kugambira konkane cyo gukora kandi kiri very interesting kirinti People's Choice Award ni makulonda abakuvotinga so but nominating abajani hati kituzi yaza mu category eji imwe abantu bitu mujandi ego namazima kituzi kujinywa encourage na nechi so twininga award ejo so ntubebaza munonga ntumprechire mu katare kandi mwatu ha business mwatu wesiga ombuli kimwe so ntu promising andi kwa iti tuneza gumeriemwe eyabandize kana kabei kitu kabe kali very flexible tushange ni wafunamu iwe nkomushobozi wafunamu ihomumwe wafunamu amani so isa nanyenda kugamba kituzi ine kintu kiba kweta ki proteins tuziyo mshiteke mushroom abakushomaza agriculture na kushomaza science zebibera bityo so buli kintu kine species ngoko kule ebitoki abahinje ebitoki baba bine ebitoki byawo binamazina ninga naba abalisabente babine ente zabo babajine bihogo ejirisina ejinehane mbona no butuzi nabo bwine family ne kituzi konka bwine amazina gabo hata kituzi kitukora mu kituzi yenyini bachita shiteke mushroom initially tekukura mu Uganda ntuji importing antujiya hero hata shiteke mushroom ahekuruga ni ruga China na Japan mbaba banze gukora ki kujikozesa abantu abo hati icyo ntuji importing tujeto muki mu Uganda kwa bakureba abantu abo warebo mu Japan nabaye n'imyaka nkankaga konkari kushananye
ninga nokunchira kwaki kunyerera kugira nti bo ekintu ekibakwase bakakwata kulya ebintu ebiri organic kompyuta anya Uganda aha bakushangana oli obutuzi bajya ntati mbwenu embeera mbe iziro wawe etahire embeera etahire abantu abo bali munonga ki steak mushroom age no shanga nti every product ibakora eri steak mushroom. First of all, nanu mashitagawe muteka msteak mushroom kugira nti ine proteins ezikeeping ombiri gwawe ki guli glowing. Abantu binyo murembogo ntukunda twena kurebukaje na munonga abakazi so tuneza skin care products no shanga omuntu agenzere nkomu umuduka yagwa products za million nkemwe hati niwe kunku bashanga nkubuza konka zo products no zikozesa kale konka nonywa wota aho nkabagira nti WHO ninga World Health Organization ne recommending nti omukazi hakirimye bikopo mwenda izoba ebyamizi omushija ne bikopo 11 ebyamizi iwe nonywa bingahe no shanga mere yokulya yone iri dry echo kunywa tokwenda kunyweraho ningo mwazi onkaha onywakali akakwiya hombwe nachi amuramwa kandi akakwiya amuramwa oshanganika ku dehydrating no ku dehydrating so ndikugira nti omwe mununga noza kushanga nti oyine skin care products nyingi konkota kunywa so kola shanga nti okunywa kimanyisa nti ombiri gwawe noza kushanga gwine nko butimba gwine mwenu gwena kukulakinga so na skin care products yenyine yo kubona otekawo terakola kitera hamewo hati kituzi ntera kuyambira first of all kituzi erimu amizi tujukora mizi so ni liquid neza kuyamba mu hydration kandi ijuka kandi shibaza primary zitu kandi tweshongora carbohydrates energy giving foods proteins body building foods so body building foods as proteins omushituzi echo cha steak mushroom chine protein content nyingi munonga nza kuyamba kushanga nti akabiri kawe ka skin karikate bakushanga nti mbweni bakweta bagana na beta bambara ninda bankula ninda mbweni wano okulampura mpora bakushanga oli mukikuru emyaka 8 kuko boli baby kikuru so oboli just ka skin kawe kalikiria munonga so oyekwate proteins ekindi abashija n'ekintu kibi kuboli omushija omuka omushuma akataho munju niwe yabanza hansi y'ekitanda abwenji noyireba oli muke munonga haza ijuka abantu bache munonga nkabajya last time ndantu bache munonga obukuche bwinji bajya ntubine ki tibine mani so proteins za kuyamba kugira nti oyine ka maso toyine ishaju konko ine muscles mbweno ina kanyama mushobana bwara kurebe hati yakutinire ki ekyemero kyawe na kutine mani konga kutinire ekyemero so proteins munywani wawe kugira na body building ki food so leza kuzimba akanyama kawe oshange nto ina kanyama karungi twina abakazi atakuzisho ki we nakujani mwenye yesho yanjye mbire nari emyaka ejo 5 kuwaka apafu nabaza yakakwatira yakashonda kayanga kwata chimayisantisho cyali yawe nibura mu kirungu protein ndo kweta keratin ndichweka nowori abodo shangisho cyali yawe niri mujenda wabona yakujani hati madama shweka ayisige nyuma isho yona ndijira no muyaga so onwe kituzi neza kuyamba kolaki kumaintaining isho cyali yawe anda kwaza pimples akusho mwenye mama ine fats nyingi proteins zikuyamba hata bishaju kwa kulya bishaju binjo mu mubiri gwawe tibikushobora nibuguma omuki omubiri gwawe so shanga ati byazo adipose tissues omikono omumatama oshanga ina matama mahango ibondo lihango kwa kunywa proteins ningo kalya proteins omumahuri omuki byone sources of proteins ebihimba potatoes obumondi ko wabuya proteins no shanga proteins ezo zamenya ki zahenda fats ezo washanga nti washara amuki amugejo gwawe ninga amashaju gawe so washanga nti amashaju mache tolagire pimples tolagire excess fats zikola pimples aho no umuntu muche konkaine pimples kugira nti oine fats nyinjo mu mubiri gwawe so neza kuyamba nti yakuyam excess fats ezo nchoka nti wanywa kituzi ila no shesha munonga ninga no tutuka munonga kugira nti mwenu breakdown ya fat cells zimunu zikolachi nzishokora oshange tuwagira pimples nyingi wagira ka skin karungi ako habena enda ka skin karungi birebi bimena enda kurebukaje mwana yaja kunjira arebuka nkesha we yawe so kuba ina mishiringi 5 kongo mutwa kureba mu muhanda amayanda
kazogwa ine sente mbwembwe mwana aenda bamuhestinisa cyo kubanti narebuka sente na wakuwati ne mukasente omumushawo konkazirebuke so mbwenu waye kwata kituzi neza kuyamba muri ebyo bintu nkebyo ekuyambe hina abantu abine byara ebirebe biri mu mukazi naenda kuteka was artificial konkana chimando sakuboje inono zawe ndingwa canvas painting ezirebukeje so konkosha ngata homuntu bweze yebas painting abati nzichweka chwa kuja ziri nkobuvera no laki ngapate nakweta keratin still keratin ne hamyachi ne hamyesha ne hamya inono zawe mbwenu zihamazi bazihamire kimwe na wakuba no teraha lwanga kendeka inywele kachituzi oye protein zezo zihamyechi zihamye inono zawe arhaba antu abaana ninga nabantu bakuru nogendo yeshara oshange shagama yawe yagumanejwa for a long time yanga clothing ninga kustopinga chimaisa no lacking protein still so one chituzi still neza kuyamba nti protein zezo au protein zezimwe tulazinywe enkazo hati nka keratin ombiri gwawe nonywa chituzi nkeji ningo yihuri yekora keratin ko mbiri gwayo then protein zezindi nazo hati nkeje erikora shagama nayo no shanga nti wanwa chituzi then yo yakora chi yayekorejo so when one chituzi neza kuyamba muri ebyo ebindi chituzi chi abantu akusibe birebi ngaja nti last week kwano siburuka banzo ya kamere kawe oyinywere ka chituzi kujya ntizo wayona yejuka wasibo takunywa so no yenda hydration kanu itenga glucose ombongo wawe nibwetenga glucose ku functioning uza kushanga omwire bwa kisibo wasiba then wahurankare kura kamunguruze mbwenu wagumoria hota kubicenga gitimanyisa glucose level zawe nzikwachi nizishuma so ntukurecommending anti waheza kusibura koti at least no chintu chine natural sugars kanya kandi ebintu ebirimu ebibakolire munonga unganya natural sugars kugira nti zikamani ka mangu kandi zibase korachi kurugo mubiri mangu then no le chintu na mnonga kwani basibizoba cheno je chintu chikwata munda je mbwenu chibe chiri mu starch echo chimasa fiber ninga starch echo chiri munda for a longer time chiri munda for a longer time chimaisa ntoza kusiba kongota kuranjara awa ese siyo kusiba tukujja no sibo eha hamwire bulisha kweno ya hambura we mambo na jandi bitu kwasiba ndena siba so je nawe no siba konka olino mumbwenu otanyijire utaperukire minwa utashashashule minwa mbwenu ori kurebukaje konka silosi osibire so chuze nakuyamba bintu nkebyo mwenye chituzi nebintu birungi abakikuru waba ine mama wawo kwena shasha makuru ijuka chituzi nakujja ndi koromizi amizi chokata ya mineral water kujja ndi ine minerals kandi minerals nzihamya magufa gawe so ibabi na akikuru komuka bashasha maguru baheze ka chituzi nchi recommending and original mirundi eshatu izoba wano inde college kanywa kashasha waza kunywa breakfast utakakanywa empty stomach kwara heze karanchi kawe itero ka chituzi nikaza kuyamba no kukara kikenda hende merejo ibase kukora muri mugwayo then umwazo waza kubiyamba abamwe muri emereje shawe muno ya cyakiro cyacho yese shambwe no mucujirugeho cyacho yawe shahemwe shayi 12 abo kwaje shaha olumuno ole wa TV West olumuno ole cyakiro kora heza ho gent kandi washituze baheza kanzo mu kitanda kimaise mere yiwali atuwaje kozesa mbwenu yabe kindi kintu nje kuza kushangira kasheshe warwara diarrhea kujya ndemere kustamire ninga kora ze kugamba kasheshe oshange ibintu bibindi bivugo mu kanwa kawe no bwa brushing oshange nonuka kanwa kujya ndemere cyo tiyatambura je kora mu mugwayo so dia area oshange tuwaza kusama kureba makuru ga TV West waza kureba kazano kawe kandi ashituzi kubaraze kuzaho warire mbwedu watambwa tambwireho emere yakoze muri mugwayo then kwa tekeyo kashituzi kakuyambe kushokoza je mbwenu rari washohwize ubone kuchera kasheshe oshangoreje oshangota zimbirenda oshangota kunonka kanwa then oshange mwena yanza diarrhea za constipation kushangano zo mutwe ukakwata acid mweno utabifuneyo byona then uza kumbura chituzi no gishanga kai chituzi eri good hamwe mu Uganda good thing is one turebera hera ku streaming live na kuri mu Tanzania na Kenya chituzi tuliyo so buri hona ho kutushanga iduka heri to making sure na munongo western region to making sure buri duka ine chituzi so hona hora ike kakale kwa kucha kubagamba ndikachituzi akakufuka
kabonire atonza kujja ati kaji obwire kano bwenjura nakashituza kakosa nikanura nakoni kamwe so wale bantenjura mbwentera kubase kunywa kashituza kakufuka ka fridge akono kesasa nanyandi kali kankali kiro mushana konko ombwire bwenjura mbwire kamwe ninyoki kashituza kakosya ninga katali mu fridge so okenywereje hati nyina kwashomera abantu abamwe abine shituzi bastoki sibita bahango wana oruga bushenyi a factory ita heri wata Mbarara kutandikira twine keisha rebikona aine shituzi yona eyokwenda iwo wakamwe iwo wa 20 30 ninyenda 5 ninyendigana keisha nakwaji nawe kumarra twine masa Liverpool house aine shituzi yona kanda bei nunji eya factory lakushanga ndibaguza factory price yenyine aho kuto abantu bahereza ntubasigira makanto mbweni babose kukola ki kuguza je a factory price baguza ka bei karunji then twine Kiruhura shop omukijungu waza wa omukijungu around about opposite na day to day yaho then ahama duka aho Kiruhura shop then waruga Kiruhura shop arwendijo bayita Kabale shop na ugo mushije nawe nasa kuguza kituzi yona eyokwenda twine Steven no muri Katete kituzi yona eyokwenda no inda bitano no inda zingahi abei nunji najukiriza adera omuri Katete nawe aine kituzi ejo yona mama Danela na waine kituzi then twine Kakuru ombwizi wera aine kituzi yona eyorikwenda abei nunji hana wagamba nawe je no kushara abo kubamba ni baguza je nabantu barunji so twine Baramu Mutembei wizibwera still twine Lewo Rutoma wana rugo muri wizibwera Kabati omuri Rubindi then twine Kabati still konko muri Ruhumba waruga Rubindi then twine Mushabe Igora twine Mubias Ibanda abibanda mwena then twine Konde still omuri Ibanda Mutabazi omuri Ibanda twine Jonathan omurikazo na Precious omurikazo ebichweke bindi mtakaje kanjo katawe hura twine shows nyingi so nsaguma twija ahantu bashoma konka mwebale munonga buhagizi bastoki sibitu mwebale munonga mtaturugamu ndibulishano ngumambwe ni mukola orders kandi box zanyu zakwaho washanga ndikashituzi kakwa omuchi omuri stock ningo muduka yawe enamba zili ahansi ya screen no sterawo ninga either way nza kuzikushomera enamba yita yo kubanza eri 0787 30 85 34 nyina njigarukemu 0787 30 85 34 ijo washangiri busy aho kwani mutera kandi tubebaza mutere mwebuze abuli kintu kituzi no gifunota byone bene kwenda kubuza tutuli ko ntuza kubakwachi kubagarukamu washangeri bize otera namba je ndijo 07 0 ashatu 5 0 ninjigarukamu 07 ashatu 5 0 noza kufuna obuhereza bwitu aho henyi na hori yebali mnonga Victorious kind of course into senior netwe program y'abakituzi farm company limited echo kunywe cyinchirwa mbintu bishatu obwoki obutuzi hamwe na namajani obundo mutunoro obutuzi toro kubufaho kunkabo bakagira ngo reka tushitame tukore cyo kunywa cy'obutuzi obundi owotaburire kuriya obunywero muri kituzi drink mwene watugira ngo tushime kwantu nyo bucupa bushatu kuna kunyo bucupa nka butano what next exactly je chikoza mwenjo ne chikonda chibaza kubuza umuntu obutuzi nori bukwingana ki obuwayenda amizi no nyawa kwingana ki aginabasa wafuna ko chikawe karungi no nyoka kwingana ki akanabasa wanya kachai kalimo amajani no nyoka kwingana ki akanabasa sombwe nda kituzi kujya eri combination y'ebintu byona kituzi teine buzo echo kubanza eri nacho ko kunywa mizi mingi nuri washa munonga kandi kushesha munonga nikubi kandi nukulunje aho kushesha munonga kandi nakukabe chindi hadi nkanta wa diabetic ninga bine shukari ushanga buli shana zo mutoyi bishana zo mutoyi kunga kandi aho kushesha mwanya nkamizi mingi ukashanga to mushawa shesha mirundi nketano usa kujya nashesha munonga kujya tukobyo no shesha bulizo kukachi manyisanti mwene ombiri gwawe gwaguhereza kikumala then excess lemine kola ki neshobora so na kituzi wanywa nyingi nchera ncho kirabeho so kukirabeho
kandi ekintu kya kituzi kiri kimwe kituzi tayine fats ngokuna haja fast zikushobora ebindi byona nibikola ki nibishobora kimasa nti wanywa kituzi yaba nyingi proteins zaba nyingi niza kushobora muki wanoshesha ninga wanototuka carbohydrates kuzirabe nyingi omubiri gwawe niza kushobora wanoshesha ninga wanototuka so kituzi tayine limit iwe kora akulo nyoni musa kunywa ka box kanje kona bambe kastambe kokole ki ukanywa kora aje mbajante box bushatu obuchupa bushatu akasente umuntu nakujja nti konka shi ochupa bushatu nzokumisha tu nyowo kureba hana cyamshana ebere ne cyaci ekisa cya mukama mwana tunongambira ubuntu bushatu bano ndankorenda so mwentu kugira nti at least obuchupa bushatu bonka aho aka box to akamaro konka abo ina kasente kawe kakosa kumara kunywa ka box yenywere abo kubatikine buzu kokwa kusama jagi yawe ya chai ninge ya mizi okanywa kana bokashesha bintu kashohora shuse ine buzu. Thank you so much. Mbwenu hinariyo nari program eji ubundi yateka heje shaha ntwenda ubundi nawe tumutangaze kesi nahura nanda kutandika business kushobora kituzi akabasa kutandikira. So first of all wano kushobora kituzi twine ba stocks benji aho mwanya gwa hori hona nembamya hari ho mushubuzi wawe omuhango obukwesiga konkana mayashubuza bamwe nagira nti kana yakanyire capacity yo kuterera factory abashanye takutanka korachi tinkwenda go between nyentu kwakira esimu zijunye nange nzigarukemu nzikushomere esimu yo kubanza iziro mushanju munana mushanju 35 indije iziro mushanju munana mushanju 35 wazitera uzakufuna obuyambe kuruga factory henyini otugambire henyina hori ndinyewe ninyenanka ndiyo mchichweka kinaneki nanyera kutandika kituzi then tugambire pricing yitu kandi ekyo nyikiri nti kituzi tukweta ntuleta vani yawe jo achire bushenyi apana ntukwetera mulyango gwawe henyini twatwa kutambira costs za transport kandi yukamba kubaninga gumaga iki galita same so kimanyisa nti kituzi no bana ogobera mu mbwenu ki no ogobera mu kimwe aho kwantu takuletera aho henyini bira magwa discount zitu ezirumu tuzukereze nkiwa ki omushubuzi so wabo lyoko no ina kutandika na kituzi obana natandika nakachupa kamwe obana ki ojenti mwene mpeza kachupa kamwe mazana ale bo Mbarara kubara kambuze kubara katwali then ningaka ninkwachi nifuna box tandikiraho aho kwa ekizibu cy'abana Uganda omulembongo abantu benji tukunde bintu bya mangu business kunda aguza kituzi nyenda kituzi ekwere waho ki mangu kandi ekitali realistic so wano enda kutandika tandikiraho henyini so wabo ejinyo sayini yawe yokora abo yoduka uri kujya nti konka kituzi kunda akitemu no hara ajinywe abanywi ba kituzi bariho njone yakugambira mu kubanza nti kituzi eriho tuli mu Kenya tuli mu Tanzania kwa twakosinze borders kimasa ntabanya Uganda mwene bakakicenga na nabensezi nabo bakabachi nabo bashicenga amanyo mugasho gwacho so otatingina kituzi no hari kujinywa buzima kituzi ina banywi bayo kandi tuzakuyamba no kuyamba tuje tukuterera karanga haka free of charge tugume tukushome to boosting business yawe oshange kituzi yonke yatambule kunkande ebinde byo kuguza nayo byatambula so mbona jinyo sayini yawe yokutandika kola kuguza kituzi ulati ndikanda akachupa kamwe ndandika ntanako paka akachupa kamwe hali talikala akafundikizo tekera akafundikiza ha mulyango mama yenti kituzi mbwe niwe nojimanya andike kujikubuza then bije bagule Oh yes, Victoria's tushomene namba zesimu then turukwirira ukwenda. Namba zesimu zitu ziri 0 mushanju 8 mushanju 35 0 0 mushanju 9 mushanju 35 0 indiche 0 mushanju 8 mushanju 35 eshtaha yone yo kwenda kutera yiwitweta tina abakozi nzasiriho every time kandi sakupikinga kandi kobuhereza bitu bulungi yabari mnonga Victoria's kandi ogwa Victoria sales supervisor ahawa Kituzi Farm Company Limited abashoboza bari kushobora Kituzi mu districts zitari zimwe na zimwe emyanya itari yemwe nemwe yabasa kugenda nabatushomera mwene in case toine gahika factory obundi noreba ngo ntihare abashobozi bakore hihi bashikeje no tunga Kituzi yone y'ukwenda oyino bugeni
oyo n'umukoro gwa buri muringo akacupa ka kituzi katakabiraho ahabo kuba kituzi batugambira kurungi ngo proteins kandi proteins ntuzimanya ngo they are body building foods none muri cyo twenywere ka kituzi tombeka amagara gitu abakikuru betu abazeyi betu tuba twarire ka kituzi bakanywe such that amagara gabo gakaguma gahamire. Washanga program tujihendera it is every Thursday shaisha tunechwe kampaka arshahina kandi shuare itontuba turiyaha kituzeje nibakikora mbintu bishatu amajano tuzihamwe na nobocha amajani ntuba tugine every time mu makagitu otuzinangwa no bwa kubasa kuburaburamo yuwanya kituzi no kashanga so yanywere kituzi otunge birisa byona batugambira ko kurenje Victoria Sevilla Obwegyese biriyo muri kituzi abo kubantu tureba ngo no wakubasa kubota kunywa chai materi mwa majani ubundi to kunywa to kurya bochi ubwochi to kubasa kugira hi wabwiha wagura kituzi shirinje rukomizonga akacupa ka kituzi akanushanga mu bintu byona yanywere kituzi ahandi asigaza amagara marungi wayine Claire na Victoria's sales supervisor haba Western region twenda kwendeza kurara kurungi twenda kwendeza guma ha TV West urare kurungi. Nehinda